Huwa evidenti illi mhux kollox wertu żgħar fil-Partit Laburista dan kif il-ħamis wara nofsinhar dirett fuq stazzjon lokali kif ukoll wara f'kummenti mal-ġurnalisti l-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Labor Joseph Muscat ammetta li hemm qasma fil-partit. Waqt li kienet jiġi intervistat mill-preżentatur Karl Bonaci fuq F-Living mistoqsi jekk għadux iħobb lill-Partit tal-Labor, Muscat wieġeb fil-pożittiv iżda insista illi hemm min prova jwarbu. Kien hemm min ipprova jwarrabni ġifieri mhux qed nitkellem għat-tmexxija, kien hemm min ipprova indunajt minn huma l-ħbieb u minn mhumiex il-ħbieb, imma nisbgħu jħobbuni. Dan il-Partit Laburista. Mela. Imma weġġatek di? Mela ma tweġġakx u tweġġa l-iktar lill-familja aktar milli. Messaġġ ċar li hemm tal-inqas żewġ klikek fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dawk li jridu b'saħħa lil Joseph Muscat u dawk li skontu ma jridux lura. Fosthom jidher li hemm id-deputatu kap eżekuttiv tal-Labor Randolph De Battista li kien kemm xejn ambigwu meta mistoqsi jekk jixtieqx li Joseph Muscat jikkandida ruħu mal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Min segwa ħsibijiet tiegħi kemm ili involut fil-politika għandu jassumi x'naħseb. Intant, eżatt wara l-intervista Joseph Muscat kien affaċċat bid-domandi propju dwar din il-kwistjoni fejn stqarr li dawn il-persuni għadhom fil-Partit Laburista iżda għażel illi ma jsemmix ismijiet. Are those people still in the party today? Yes. Okay. You wouldn't name them? No. And do you think they're still harming the party today? Yes, of course, because whoever doesn't strive for unity is harming the party. Are there any actions you can pinpoint that? No. I think that I was pretty clear and, I just said what I said. Għalaqsant jidher li l-inkwieta l Robert Abela brabta ma' Joseph Muscat huma reali ħafna aktar milli wieħed jaħseb. Fejn huwa ċar illi il-Prim Ministru m'għandu ebda kontroll fuq il-predeċessur tiegħu.